boy video yunu ogunjwa nyambe semiyono onira hawationa ngamji wana me video yunu leo ni video tabia bibuka ya winge circuleo ke video hii ni concerne mimi binafsi na kati wa ndongo wao vitakitwabia bistadiri rikare ma telefoni rikare mapumpua Salam alaikum. Dukana ikade dimanche tirohare mo kubiwari Allah salini amta solution ili njihonzani rohe tipasanga bapeli ani para e numero ke daka enregistrer njarenga mekatsorenga bon ekatsuno numero bakawa ketsara mweze contacte za hangu mikarenge e quand même si mruha ndongoza mekatso jibwa kati wo shele mi hevite zinu bakawa dezajaleo si hale ko numero ani parna tsurenga hadi harseletse hani paratsena njarenga hadani paratsena njarenga hadani para so nondo hani hafilisha aritsina hilorika trasit kabal amjuso sheleka oyimru proche awo sheleka ngamnongoza jiri amndo anzantaze ajali 5 du matin sirenga numero ke daka numero France shaka numero ya Nigeria la futi sirenga numero vonarenga tipasela peli video tijundo amtojone wa miche nsuona tamndu alafu narongwa alo mdoka tsorongowa sikupe vona kupe yemdu arde hani para njarenga parce que bon njemona shabinda kujiona njarenga bon amjotema hadisi pa njamdo yaona handini hanzi hasali quelques minutes après handera message wenga manzori tifanya kontra fa hadisi uja en Afrique du Sud ujeri ndini he ani wala yangu fikiri mi chanteur yani mi artiste odo heza majimbo parce que tikatsirege jimbo tsalinu bon amtumna dansi ranzi beshede shaka ajala hangu de dansi dina dansi oi jamwenje seleda omzidishe baraka watate nyimkansije namte hayasa wanawenji na mali ndu wanatranka wababa ngimije namte bashasha harusi na bwana harusi na wahomeoana harusi na bwana harusi zinje mazajamji aribala ngomzani vita Afrique du Sud nafanya concert mimi vona sendelewa umraha njarepondela message tiboycott hadi hani para tirakroche sabokana ngodo joanzi he comme ça ri hadisi timpaka ri hadisi alma pel video ibaka ta quelques minutes 10 minutes à 5 minutes après la futsunu ba la lettre na message ouais bon am totaze message abtsana comme ça msome iliri ndini anara message comme quoi izo fikiro kana mtoko ya Afrique du Sud do heze izo tsidizo bakaya mimi ngamfikire mimi mwana mimi hamandawe tikahanza rijel fanya mahadisi sino ngamjohera video tiyo alafu hapa na video bakaya ya kitabiambi video ya kitabiambi ila kumkwa ngujo kujamenye valeur ya hangu uketifa video ya kitabiambi ari ma telefone afu bona video tadisote amdunge za discussion ka wazakaya si mambo kana mimi amjojiriwa ka urenge video yo publier comme ça et communauté hangu waone ten one hadani parati kupe hamba awe ngonukupe telefone namna hiyo na hamangu menasa alafu tamba bon toka jumo tsatikana maze blagiza hangu tikahenda parce que déjà ngamji aminika ba c'est pas moi mais voilà j'ai rien à foutre ngwanzo fanya mahadisi kumkwa ni merema pesa alafu ya dojoka kazi ya video bobe kemi miti na ijomba tihara tabati roporo hera mapesa fanya dojoka nzo fanya afaba kujukuda menye valeur ya hangu ya ndekuraji ya ntwara mazerezo rena futuru njanji ya upande huo kujani ambo wando kao zuwa hunda zinizo hunda ndu enji deja mimi vona za video na responde hadani na fanya hindi faze capture d'écran tibashemru mshangu parce que j'ai vu que tikapari tipashemru mshangu ili yaone unse jamais shireka ziroha alafu yaona direct njama bandongo yaona bana mara video yaona hamba awe inu montage direct hela la finge tsikomwere ya ze conversation pia après bon high plan bon tilawa bodum do bekawa be se jondange e ke danzi ndi no shidi hanelewa hale siziranzi tsirenge deliri tsende abuha emndunja mbloke njahindini hanjaji hafilisha sikaramba zi deliri za hangu swafi bona bien sabanono kunoni pariali sidata timambia amjunike page hangu upeble video comme ça communauté hangu waoneze nongondo après discussion hii zavala abokana je parle pour toi parce que t'es un fou bon c'est juste le cani message bukayao tskahanza ni manama bukayao zenunguzinga jomhunda tijafilishe parce que déjà mrina kena confiance ukana ulatsindami banga bantu bakaya uka wahara udisho bantu washe oja uzimba uzima se telefoni no ikazi mhundu ne kamngena mndu mshe mtunatinda be mndu mshahi wa mado ya malert afu ni joko kawo de joko hima usaidia tukutane be message yenu kwa zinde zani hunda juzi heureusement Mwenyezi Mungu anikasibira tishidi tigabilie bwana